Salam dostlar. Bugün e-futbolda ligim oynayacağıq. Hamınız yeni abonelerim yeni bir videoya hoş gelmişsiniz. Bugün e-futbol oynayacağıq və giririk ligim oynayacağıq. İki həftədir oyuna girmirdim də kadrom silinib. Təzə kadro qurmuşam. Teknik direktörüm de biraz pisti. Bugün teknik direktör alacağıq sizinle beraber. Ve belə sizinle beraber teknik direktör alaq, sonra ligimi oynayacağıq. Maç var imiş. Galatasaray ile Beşiktaş'ı oynuyordum. Hemen onu oynayaq ve yeni bir teknik direktör alaq. Beşiktaş'la oynamırdım. Galatasaray Kasımpaşa 60. dəqiqələrdəydi. Mən qırmızı kart almışdım və gördüğünüz kimi Emre Taşdemir, Cafu orta açtı. Pepe gol. Gol vurdu Pepe. Bildiğiniz kimi mən Galatasaraylıyam. Galatasaray klubundayım amma gol yedik. Federico Valverde, Rafinha sürətləndi. Rafinha gol ardından gol gələcəkmi? Rafinha oynadı. Mauro Icardi kəllə vuranmır. Giantoins, Zalai, Emre Taşdemir, Manuel Akanji top almıştı ama yine kaf verdi Emre Taşdemir. Enzo Fernandez top aldı. Federico Valverde, Lionel Messi topa yöneldi ama top çıxır. Gianniotis başladı. Salai, Aros, Opoku, Salai, Cafu, Emre Taşdemir. Möhtəşəm gəlir Kasımpaşa. Emre Taşdemir, Manuel Akanji, Enzo Fernandez, Lionel Messi. Bilirsiniz ki, belə söylentilər var ki, Lionel Messi 4 aylıq tətildə Galatasaray'a gəlmək istəyir. Neyse, biz oyunumuza keçək. Gimenez, Camavinga, Vic. Topu Gimenez'e verir. Enzo Fernandez, Mamadou Fall, Cafu oynadı. Mamadou Fall. Fall kapısıyla karşı karşıya. Fall. Oy Donnarumma. Gueye oynadı. Camavinga. Möhtəşəm çıxarmışdı orada. Donnarumma dedi. Fall. Çölə vurdu. Möhtəşəm hücumun üstündən 88. dəqiqə. Gianluigi Donnarumma oynadı. Zahrettin, Federico Valverde, Rafinha'yı oynamaya başlamıştı. Vink, Gianniotis, hakim 3 dəqiqə artırır. Zalai, Cafu oynadı. Wick ve hakim oyunu bitirir. Kasımpaşa Galatasaray 1-0 məğlub edir. Kasımpaşa öz stadionunda Galatasaray məğlub edir. Ve keçdi teknik direktör almağa. Teknik direktörümüzü alaq, sonra növbəti oyunumuzu oynayacaq. Nə çıxır buradan? 5000. 7. sıraya düşdük 10 xalla. Kocaeli Spor'da növbəti oyunumuz. Kadromuzda Alexander Arnold iştirak edə bilməyəcək. Onun yerine Robertson da orada iştirak edebilmir. Eduardo Camavinga da iştirak edebilmir. Onun yerine bir oyuncu tapmalıyıq. Burada iştirak edebilir, 72 olur. Ama sıkıntı yoktur. Bizim stoperimiz var idi.
Çok oynayacağım ha telefonla.